O te joe mo I whaatalo wha mau wholo whatu Samoa I lau sila whaafonga misi fōi lau mai moanga li vanga fōi o le fiafi. Le vai aso se fulum le malu le aso fo reile fai fo le nei vai aso. A ole masina fōi o February masina no le nei tu sanga no felua se fulum le lua. Ma lo le folau, ma lo le ngalu lue, ma lo le tutua. Ma lo fōi le whaatoa I le nei aso. E le taritonunga o lo manuia masolonga le mea uma matango fia le tau ya matou ya kilani ni sile nei e foi le taritonunga o le tau foi le o lo lango tu sai foi manisio vai ngo si tanto o tinu o nimsila pa lo mo folo fatu mo fataro fatu ya le unanga foi ya la BluTV e a mese foi le tanto kala me fa o pe o le Tautai e le afia fi male afia fi le tau leono e se pangana foi wa yaini na tatu swinga foi mataimi a vano ministai Samoa o le ala ona fai oma ona suia I mai luma le tau le lima isi aso. Ia o le tātou taimi whāturu ngai na lea o le tau le ono. Ma lo le wholau I langi ma lo fo I le whātoa I le nei aso, e a mai au sa I linga o le nei aso. E a mai ngā luenga, sa soronga le mea uma, sa tau lau lo wha moi moe, sa sao mauli fufuanga uma sa e fufua I le nei bai aso. Ia, pesa atoa fo le bai aso e whenga luenga. Ia fa manu foi fai matau langa o mato o le fa no foi sia ia tau fai le foi ele malo se mo fai e fa o pele o nanga me tau tua mo tatou le tunu me se o Samoa e tunu pele ia o folo fam fa talo fat io eu te vai atu tele o have my like na o mai lunga ia o tatou fa talo fa le foi le o tatou wa so tu le pe o le tala le fono fa na fa no I malai le ma ia e foi le metenga o lo solonga le mea uma ia I le alofa muri ta I o tātou matai siri le langi o folofa whaatalo whaatu inisio Samoa e leo awhifio I New Zealand a o lo papa au mai au sitari whawhatu mātou New Zealand nei tele foi la tau sia ia tātou porokalame moli lo whamalo mana nganga whawhate tele ia te utou tu sai foi ia o tātou porokalame le aso la tau Amerika la tau Hawaii la tau Amerika Samoa ai me sio tātou atu no I Samoa ele ma ile ko akele ole au e uma mo tango to e ili foi le mo fisili I la to lo tua to mato proklame o que fia ai ya to atele o tangata ye tu ni le ma fai ona mai moina proklame ai te wa mai report
Ko kele for your followers at tanto wa televisi fa sala lau. O tatou tangata mai sam. Tolo pulo. O moli le ngang fa malo ma ngang fa te tele e le mfai fona mantu ave se ila to le Pacifica. O fela fo ia mo ro fiti le inveske ya onga fa fa fe awa un cristiano on malo ya ko ngof kangen fa ya vai o la se so me on fiti alo le vai ante auto ya le mole sheino tanto proclame fa talo fa mo folo fa tu siata ya manatu o le usina le ngalu le yaso o le fo fa ta wata le lamre masina o fa ta wa fo tato va fo la mai lava le so fo se ye pa ye le yaso frai le fai fo o aso fa nga lo ngole ba yaso ai a o mantu ya nei ni usila mo mantu tu ma tiro tilo ile an o mantu no bera le ye numero ila tu wa fia ana tu fo ya o le mo fa no fo se o le fa no fo se o la le o to si na mai to mo fa ya tu program ya wala via fo il fa ma yo covid o mo wor malos ai pa wale o le vai liwe le fai mo o tau a potua e fa malu le fa no no ila fa fonga ya excuse o fai ma tau tali ya ono tulanga fo yo le o lo yai fa no fo se pita o matua le ko ki kia lua fe numero ma to nei ni sila to titia lua fe ya le numero ma le wa fe ya so ko ki kilo a fe i fa se la u was fu mo le oh o kai no wing ya ele se ale tala it's just a matter of time pero fa tu foi le o tanta longo lava mas fa io o tanta longo e o lo pito pa ule staff ne ye la long sa ai fo lo per tonuma fa pea io e la to wa fie fa mai ma o ne I fo le tu lang o lo fa sino lima ma tu lang fa le ngai o levanta to fie wa I po tau ta tu tala ta to mo fie wa I fa ia ti te mo fa ia ai o le taimile nei ia o le pui o no soi fo malo no ina I lau fer wa I ki fer wa ia a wo ma wo lo fo o e siama fa ia just a ma wo o the best decision that fa ia fa no fo sea ano fo sea la va isolate o I tono lo mo ta malo la ia ma va ile pui nga malo o lo lava ainga io ia ai o le fo tuanga le na e tu inantu mo to ia e ta wo le fa yo lo tui ia ja leu tu fa mafant o la ura vale tanta longo le ni yaso langa leu te tala o leu te covid positive il te mi la vale nei ia o leu fo I to e peto fa so le ona uma le la usku waso ai o le o tui nei wo uma na fai le wo o longa ia nga o le kare hale le fe ngai te mi le nei ia wa to fa fo sia bi ia langa le o le tu o to fa fo sia le malosi o moli foi la fa tai ma le fa malo ia to uma o lo talo mai le ngate foi sia fa fia ngainga ma fatua ia ma kalesia o matua o ainga wo ma me mai ai mi se foi o ka ni talo ta to ngol por kalami wo ma pa anga mai le sere ro lo fo tanga kele lava o mi mai le o mai pe mate masani pe le masani ia ai fa o mai lava ia ni momonga ro ia fa malo si au fo awale fa no fo se ai tu langol fa ma o le nganga le ton tatu yai o le nganga o le fa ma lo si ai le tasi ai le o le kui ele si o le ai le o le kui fa mai ka ko farongo no pele kai o ai ska ko ele ngi le vale eso ye ko ke ora le anga fa pena ya la ma me ai la nga ele ngi o ya fa ka ko por kalami ma lo la va eu te lo ele mo I followers at BluTV ele mo I to inga te talo le na uyo le so wa fe aru o tatu ala leo me so tatu wala ata fa talo fa to ya to le ngole YouTube e te lo te ni sia wa lo ngole YouTube fo ile le time le live ai fafta tele la tsira fia la o le te mafuta me ngole YouTube fafta tele filfili la o nanga ia e te mafuta mai ai o to le ngole tanto program mi ngole tanto wa Facebook live so como que lo me asa casi ngai ka mapese au le lei la lo le lal io e tino le lei e momosio na folinga e failang tamai poni ai pila e kulanga la o fia kama mafa a talo va te se uso ya stau mutafa io le ai e se Lorenzo ele nguro kama ora kama si o faanga mapunga me le vai ko inga io ni la kapi
ai me se foi le big boys crew ia po le ala vale ko sia kia kwa le ngor ai fa fianga se uso fia fa po sa o le so la so se furu ma le lu mat no winga o le to pe to ru ba ya so pa o ni ngalo e to ta si le o fianga mata ngo fia mata tia si van ko inga ke le afai na le fia south ile fia band na le fia south no wingo ina great south road le no fuanga fu ia ko lo le sai ai le club raro ya fi sa o ya so ko fa yu pai ya so la le na wala ne ngalo ya ti o le siva telele na ale songa ya stau ya malana vaenga fichai to ina le fionga ya ngalo bale mana te nari tautua o yele na le la fichai foi fa fia ile po aso se furu male lua ka sia o ko maharusi ko se kira la que eu le mo le tolo fa ngar proclame mo to uma rapier mia profionga mang tia malo la vale on sai malo kolengi esela o ai tu langa tamo ele o ia lo sunga e mo to uma la fa talo fa tu fo il to fa mai sunga de loia asiata ti na e mo fertu ya mara pa pe fo ile fa talenga le nganga io le si foi loia wa ke le o loia ia io le te o fai ale tinganga nga te foi la idea ia o le fetalinga ia tu bebe tua sase ia manisi o loia wa le o yo siat io le fionga ia matua mai vanu asiatu fa moi ia manisi o loia wa le maua to so talo va longo vi o le semo le mafuta mai le fiafi malo la velo sai malo le fatto to Mara Stanley nga te leo tao yoane malo mafuta mai Rita Amiperosa watching from American Samoa malo la va le moto fianga tao tu atalo fa tu le malanga le sunga ya tao to fai tao tua io e am sola tu vai nga mari tausi e a o le fa tanta e lo mo Wellington e pia lo kamo sta o le lo proteste ai Maua e se fa finga ina ai Wellington e lo fa le atu e a tato to e feilo ai se la fu ia so le nga le yo le tu rasela por via mari to ma fitanga nga te leo lo so e a matiu taisia amare tau sila ma futa mai santu paitea mo le tolo fanga proclame mo to malama Dennis Yoeli ma tanga ngata ilea Shekaina Stefano I like this name Shekaina atalo fantu ya to le ma futa mai ngata ilea o ngalue malie o Keith le ma futa mai na Hawaii ma don ma futa mai Mission of Walo ma lo la ma futa mai ngata ilea o Kimpo Jayo sorry Tai ya Olive o Oliver fia me foi Eric Tui ia mari to tele lava o jo ala fa pusala panale ma futa mai furngore pukalam o la male ngongo io au kango la no wi e lu mai malisi va nga ator tanto pukalam ai si va nga no bona efesine tanto tala amat tanto tau fa soa ia ona tanto wole foi mai e tanto fa tata no nga mai Samoa male fa urunga o le matanga luenga o sai nisi so so nga fa sai nisi tono so tato tu para tofo ta si leo matanga wen le lalo le fionga le minister o fa to anga mafanga faiva ai mai se o so so nga fa sai nisi so tato tu Samoa le stros le la uma e tato wol tato malo longa ai ka kiri yo tato malo longa tu lo la yo awalo me le ko fianga markam fa sara lau tai mi nei ai to kiri yo tato malo longa o le son na fi wano lo ma fa le son na fi na o mai ala fa tra no ngol fi ngol minister te lo fo se tala na fa te ia o mai le to hotel ina o officialing ia le tu langa fo le na tele la vaina le contempt of court man tu le na officialing ia la son na fi ya fa mani no mai le fi ngol minister o le o ia le fo fo ngol anto e fa wi tu le tu langa ia ta wai ona pe o se talia tu le mal yenga ma se talo sanga se talo sanga mai ia ale la fo i tu ngai le HRPP ia pe a fa ai io ai fo la lo i langi ma ia o manat nga se 5 minute fe sin tatu to mai tala pupu tatu fa so ia ai o mai so fina ngano i te lo to te lo i lanto sa fa alio la to fina ngalo mai se la ila to lang long suel fast pe sa fa alio la to fa ngau le mali
ina ua maua le tala ile sona nafi o le ala pe fa maungia o le anto e fa ui tu le tu lango le contempt of court o le aso fina ngalo o te mana fo I aire I omi mai so fina ngalo o fo le la mai le sili mana to le sia a mai la valo o fina ngalo sa o ia mai lau fo fuama mana tu at the end of the day o mahalo fa ake mo kalas o mahalo o lo tangata le power ya o tangata ye le power wa mangkuanga nga uma fa le lima kausang ia pe a kwale le power ko ngor parmengi ai ko foi mai ko o la le power I kanga le winga la tal ai wo fo le tango fo le sia fika fo ma wo fo ina personal le finga fo lo fi ngalo ai ta to fa so fa la wajele talia fu mana ia ile lo fina ngalo tatu tongi ai tongi aso ia e wala ngai le lo pe tau ia to e liu alo le lupe ia tu langa fa pena wala ngau te lofo o le matua mamafa le taimile nei fa to le to samo utas mamafa tele ia ila to le tapua inga ala to supporters ma fina ngalo ala to supporters ia ole vai ngale sa fa manino le fionga ministanos o le tūlanga fo I le o le la tau ai o le fo I fai la koe fa wow contempt of court aru fo mai so mai nga go I male lua tau sanga le nei tau sanga lona lua le nei o fa le la barco son tu so le lan tau manatu le lan tau tilo fo o te tango te tau fa ala o tele atu monisio I la tau na misi proclamena o le lan tau sila o le a pe la tele fo le taimi alu o le panti o le vainga fa le fast o le a tele lo la to taimi alu I tau tuli au kuina vainga yo contempt of court ai o le a tau le fa ai ma me o poro ke kiana le na polo misi le tu e fai tu so me ye lu ale o ta tia mai o le kau kuri ma le contempt of court le ngai uma koso a ko ya uma ma le lima kausan o toso ia po o ka kia lo dai pelo fa samo foi le ma sa ni no fa ngai e ia la ta tia le la waman ai la tuli mata ile fa amulio o lo tango o fa tu fa la tele tule le va inga fa to fa la inga le wa ia kama foi le walongo winga ia man to fa masingo nga ki fa fonga mai mo lo e si fa masingo nga matu inga ko ki makua ku ko fa masingo nga ngai loa Fia se furu tau sang. Eles vamos não a inga ia sau e po vai sala le te yo. 3 years ago for ala wele unga mai from 20 years. O le winga wo ala no fa matala le tule. O te ngon. O le tilo le wo tau mamate ia ile va nga fa fa to le to sama otas. Pe yo le a umi ai male taimi o tau fa le va nga uma elo male di makausa le contempt of court le polokeki ai kulo ile la poa e kamila saungi ko failis penga palota o tau mo mai tu so tu atu le na fa to fala inga le o fa kama vo le ole koso mai uma le lima tau sanga o fa le mai contempt of court ngai apili ale wahango kele ia ilanto a wale fa ia ma poro ke kia na tau tino ile atu no o te tau ona tutupu le lima tau sang uma e lore lima kau sanga wa ole meva kilo le contempt of court le poro ke a wana folanga ole vai sua tonu la vale ilo vai le a o to e fa pe ile fa to fa la inga la fionga tama i pale mia ma ilanto wait a minute Fatal teisia. Ia. Aka ko sanga ko so la vale. La meta to tele o maia le aka ko fia le tatu ta alo pio le o to e safia Yesu ele ia fio le lang. Ia o to fia lo fan. O mana tua ile o mana tua ile le tala le na famitala le kakale o ngan mana le te na i tua ya. Fa bai nga lo ire Yesu la sa ngi fio le langi o so ku me uli fa ki ai fa bai kala ke pa mai Yesu ho ku me uli
Ia, ole ase me ke mai ia mātou ai fa mai Yesu ia. Yo ko fan. Ia, aruantu palang pasanga mai Yesu. Io to fan. Ia, aruaku le sainga pasanga mai ole to. Io to fan. Ai muli aku lo mana Samoa. Ala ko Samoa fa ya Yesu. Ke pa mai Yesu baru. Fa ya ko so ko titi o kuri lima. Io to fan. Agaleongan mana yang ale jalan le nari tua uyo le na o se fa nga tu fa pe nai lo finga ai pula sta fu nei o le so finga omi mai ai si tanto tu fa tanto mano longa a fo mai e o moro tanto fa tano ngai Samo o le mano ki tango e lau tu ini si o tu finga ia wa fo fa fongan man lo tele le tu o te lo tanto por kalam la fo fa fonga mai ia ila tu fo il finga malo e a fo mai tanto fa tone. O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mwha moli Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta i loa ni usa lui lemi po o pali i Francis pulea i le olu fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le olu fitu, lua fitu lima, fitu tonu valu, bo disi whaamtalangi. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. Sembra wati le unos minuto te nei le tu la on. Natu ya esto foi mai tanto por calame atalo famo follow finisho la to left to tune in my like love and share tanto por calame le lan tanto wasiasi. Ile fa tala noanga male avionga ile li forma doctor. Au ye fo yo le fa ununga por le presili. O le tanto matanga luenga o suenga fa sayanisi. Por le stros i tono Samoa. Male vaenga le wo maua. Ia le mo wela to ma nga fa yeta to suspenda awale tu i pui o covid le walo mai ele to fine ya pe amor tanto fa tanonga. Stros has achieved a number of milestones in the last 3 years under Dr. Tauati's leadership as CEO. These included, but not limited to, the production of the first Tara whiskey and rum and biodegradable plastic bags. He has led Stros's research into a number of medicinal plants with potential to cure ailments. And he has also continued to push for scientific research of local Samoan plants. Dr. Tauati has been reappointed to continue Stros's vision for a further 3 years. And today, we are super honored to have Leafionga i a Seuseu join us on BluTV. Patalo fatu I loa whionga I le ali I formai pule sili o le matanga luenga o suenga pa scientisi a Samoa. Loa whionga Dr. Seuseu. Welcome I lunga o le BluTV I Lene yapi. Ia maro lava le soi mo lange ma mo le atu le whaftai sa lomo mai foi o sunga ia mate na nai le la mo la no foi o nei tamata whatauwa ia mai sui foi o tato sauce le mfai ai ona whatal noina foi ni farsi mo le atu whatalo watu I lo sunga pea ia leo se te mo ta whenua ia maro lava ia lo whatu foi nai tu o le vai o tato tangata lo New Zealand ia ta tono lo tu mo pere lo fo male anga le o le tua ia lo mo pere so fu ma via male ia lo fa tu mo pere o le tua ia to ma lo lava le so fu mo. Oh, thank you, Whawhetai Lava Seuseu. It's an absolute pleasure to have you on BluTV. And thank you so much for taking the time out to to be here. But
Wā mai ia le ngai ko Samoa. Well, misia wa Samoa right now. It's with the borders closed. How is Samoa doing right now? Ya, ta tonu na wa o to no fo si fia fo lo tula wo ai le tupu no Samoa. Ye foi ngai no tutupu ai. Ya, te loa o ye foi tamata tal fia ngai o tal ya tu fa si. A le lo tam fa ya tu ta to la ofisa, ta to Scientific Research Organization of Samoa. O se ofisa foi wa loa foi tau sanga sa fa tu o le ofisa su o ta to malo. Ya, o iba su tasi le au luenga, fiku divisions, ya o le whaftai tele lava. I tūlanga la le o whamanianga wa maua le au luenga. E mwhai ai o na a onga fo i aki no maua. Ia lea lau to e taliu mai whanua. Ia o whai lava o na whaatino lava o tātou susuenga. Ia wā fo le manuia o Samoa mo tangata. O le mele o te tau whailo atu o leo tapa tā pātele tātou ia consultants mai whako. O lea o whaatino lava e o tātou lava tangata o tātou susuenga. Ia ai lava maso salonga. Ia le mea lava leo tātou te pole ai a pea o tangata Samoa e whaatino ina ngā luenga. Ai longa koi o sao. Ia reo pose lino tūlanga nā e koi maso salonga. Ia o le ala ngā o lo tūpela bango e whaatino o tātou accreditation. Whai o tātou certification. E o mai e ia certification companies mai whako. E o mai e siaki le whaatino ina o tātou maluenga. Mō le sile fia. Wa fia ne tau sanga o lo maua pe tātou ia IAN certification. Tūlanga accreditation mō lunga koe o lalangi. E tau mai i le ai o lo ma whai lava i tātou lava tangata. Ona whaatino susuenga i le tūlanga mō lunga. Pei fo i o mau. Oh, thank you so much for that. Before we jumped on air, I did express how science is. I'm so interested in this topic as well, and congratulations to yourself for the setup as well. But more right now, can you tell us a little bit more? Strauss, learning about Strauss and a little bit about the background as well. Taftai mo whafsili. E moni lava le sili tūlanga e o foi o a tātou lava tangata ero tono Samoa. E sili lava po lale vainga le Strauss. O le vainga Seuseu. O le mafuanga. E le o tangata uma e mana o mia le au nanga o tātou ofisa nei. E ui lava e tele o tātou se furu lua tātou potu Seuseu. Ia ai e sosoani tātou e tali atu I mana onga o e lo mana o mia le sosoani a wha o le mtanga luenga o soifua maloloina ia e whai o na tātou siaki inga tūranga le lei foi o le waitau mafa a wha o le tanga luenga o suisi o manga ia le o foi le au whenga luenga o le au sain tisi ia o e whai suso enga o tātou suisi o manga po tūranga le lei a wha foi o le mtanga luenga o patoanga ia e le polenga te ua ofi mai foi tono Samoa ia vai rusi o pole tātou ia ma fai foi na sosoani toi o tātou ofisa nei ia mafuanga lana e le o whapea pe o isi tanga luenga o lo provide lato service mo le atu nuka atoa ai o tātou ofisa nei e tali atu I fesili whapitoa po tangata foi ngale o lo tamwhai ave o lo e whako a ia mana o ngā po ia tūlanga susu e ngā tau o nā siaki po Maua App tūlanga le nei. Pena mai la I o tātou ofisa, whaina I o susu e ngā, provide la I o le certification of analysis. Ia e o whaatase lama o loa le watu I whako. Maota? Whawhetai lava aloha whiunga, it is evident o le tāua ia o le nei, this organization in our beloved Samoa, especially during this time. It isn't it's not a secret that COVID has fast been made a global impact. Can you explain how Strauss will be helping with COVID testing? Can you elaborate more? Malama tili e tātou le mai more at this time?
Tautai mo sili ya o tele lava sili tulanga leo susu enga hoinga le wa foi tato COVID su maliba. O te minei o tangata whimalanga e o mai tono Samoa. O lo whaatino mai tato susu enga le mtanga loenga o soi fo maroina. O lo tulanga le lei, le ai ma se wha le tonu. E le o mana o mia te minei, ia le au nanga fo o tato sauce. O no na lo mawhai ma tia fo ia masini lo ia tato MOH. Ia, mai o whenga loenga o umana o ina e whaatino o matulanga ia. Paula vale susuani lo watu o tato sauce. O tangata e whai manata ngā kui whafo. O tonu Samoa ngā e kui whafo. E mana o mia se certification. E leo a awhia nā tō le vairusi. O ina o over le lua tau sanga o whaatino tatou le au nanga dea. Ai a wha pe o iai se taimi wa tapa koile susuani mai le tau sanga me le tanga ruenga o soi po malo loina. Le ai, o malo la paitasi, o tangata Samoa umale nei, e watu po susuani, au mga o mia masini, e mawhai o na watu, al temi nei, o se tala fia, o lo mawhai umale tato tanga luenga, o soi po malo loina, o na whaatino umale tu langal na, ia, le apa mawhalo lava. Whawhetai lava lo whionga, again, you know, we are very impressed that our people of Samoa are able to assist directly there in our beloved land of Samoa. Before we ask you your final questions, are there any other updates or progress from STROS that you would like to share? Pastai mo le fasili tulanga lea. E o foi tātou tangata a te siri ai. O anga luenga e whaatino le tātou STROS. Ia, e o mai o le vaenga o ngausia le flaumaka mai ulu. Gluten free breadfruit flour. Ia, o le ala le sina. Ia, e pe e ngaka i ngā. Ia, o ngal mafua anga. O le telo tātou value added products. O I le pe wata la ia tuaia le au nanga o tātou ofisa. A le moni lava. E whaia singa telo tātou laboratories le iai. Ai o toi foi lava i whaatai lewa noa. O lewa noa o tātou lava whanau o mawhainga o inga tu tono Samoa, tātou National University of Samoa, ia tātou University of the South Pacific lo ni Samoa, le ngata i bea, o ava noa o mawhai o na malanga atu i atu no mamao, o Asia o Perkania, New Zealand, Australia, o Pea lava. Lea o toi foi mai Samoa, o mai malato whailonga. O mana o mai foi se lato sao, ma leo whainga luenga te tono tatou STROS, o ila o esere manaia. Ona, e tofo linga stei whafo ma le afoi, le mea na o ina ai. Ia o lono wina, a fua lai se furu lua tatou laboratories. Ua mawhai ona, iai mata tatou tangata Samoa. O le run a toa e tangata Samoa, o e leo tau koinga le whapea, o le whailo atu molto silafia. O le kele i o PhDs, Masters, Postgraduates, Bachelors, to tono tātou wharatoma, o le matua to tele. O le o fōi mai, o le manga o koinga le whaatino rātou, mena a o ina. O le whaastai le mani mea le, ua nai tō te silafia fōi. E whaingo fia foi o na whauri whale, o le tangata e latu i to tono. O le ango whale e a me tāua, ia o ina e tantonu iai. E ma whai lava na malo, na whauri whale tu mai masingi tono, a lea o ina le whainga buena. Tangata Samoa lava, leo o mai I. E si foi le maanga I o foi o fontanga. Fontanga sa o awai ai, maisi polokeki ai i atu no mau. Ia ona whaapea la i o lato. O e ao mai o tatou o samples. Ona lafo atu le a lato. Ona utali atu na ia. O lame o lafo atu iai. Lame o lafo atu inga. Opa se ke leo nganga lwena. Ai mea leo e whai e tomo tatou sauce. Ai whate ia. Ona e whaapea. Mātou te le I loa ma whai ona whai e o tōu. O uma ona tā penga le ngā lo Samoa. I tū langa whapea. I whai te tainga. O le laboratory le whaatino ai le tātou kome. Ua levanga iai.
whatever. I le yo me COVID whatever on fatino on wenga. Ongal tapenanga se wai se sitoina virusi for the African swine fever. Se what se wofi mai tonu tunu. Wai o tato tapenanga. O I nga tapena mo moi tato. Ya munya isaul tato virusi. Whatever tapena tato. Wai masi o mga o ina le au wenga po sang tisi foi o ia o tato pale la part patino ni ngadwe au lava na mea na fia au mai o consumables wai tofu lava facili o le virusi o le amboi le virus of concern o ka mai consumables sa ili ai po fele lo manau mia. It's a wonderful place to be here. I mean, I've only been here for a few years, and working with these bright and brilliant Samoan people, it's great stuff. You start off the morning drinking some cocoa Samoa, and we're brainstorming. There's no barriers. Like you come with your high chief title, or you come, all of that is out. We're all here to share, bring our ideas, and we're very vocal in a good way. We're trying to show others this is our country, and we are going to support it. So there are a lot of ministries in the government and the private sector that we lend our support. Now, are we able to support everyone? No, we're not at this moment, but we are growing. We are trying to anticipate what is a logical move and to expand. As I keep saying, we have 12 different laboratories in the areas of agriculture research, environment and renewable energy research, food science and technology research, plant and post-harvest technology research, technical services along the lines of biological analysis, chemistry analysis, narcotics analysis, and molecular diagnostic analysis. And this is where your question came in. It falls under just one of the divisions, molecular diagnostics. In addition, we have our own factory. It's called Nafanua Pure Products Limited. For those who have questions, and I obviously am unable to explain everything within this short time, you can visit our SROS website. And at the Scientific Research Organization of Samoa website, you can learn more. And if you have inquiries, we are able to assist. And also for those who are still in our educational systems or wherever you are, think that you can come to Samoa. You can contribute. Years to come, we're expanding, and we welcome you to come and work with us. Get your university to get in contact. We have contacts with universities in Australia, New Zealand, Fiji, America, and contacts, right? So a lot of these students are scientists who traveled as students, and when they have returned, they bring all their contacts of the universities that were in. It's a huge pool. We all understand that you need the support of others, and we don't say we have all the answers. We work on collaboration, and we're so happy, and I know the team is proud that we're able to do it ourselves. If there's a border shutdown, we're trying to anticipate all angles. Look at, for the food products we look towards the future. What kind of foods that are good for us? What are the lifestyles that the people are living now? And look at, can we bring and keep up? New foods that are new to Samoa, but very common in other places. Like, for example, breadfruit flour. That's using our own breadfruits and turning it into flour. But let us not forget the many of Samoan foods that's been taking care of our people for years, like Miki Famafu, fermented coconut cream. We're researching it and be launching it very soon. Again, we're looking at masi ulu, how we stored our breadfruit for years. Let's not jump into and take all the new products, which is a good idea, and it's a must. We also have to address the many concerns. And this is how the organization is going. First, we look at how we can support health. One of the big pushes that we have here, is looking at the biodiscovery. We're trying to learn as much as we can. We have 3 laboratories working on cancer research, type 2 diabetes research, and antimicrobial research, trying to find cures from our own land.
We're literally climbing mountains, going into the sea, collecting, and really doing our research. The only reason why we're very quiet on this one is, I mean, a lot of people here know that we're doing it, is intellectual property. Samoa and its neighboring countries have the same temperature. You can jump over to South America, might have the same temperature, same plants. So in case we do all the work, someone just takes the plant and says, and makes the pharmaceutical products out of it. So we're keeping it on the low at the moment. But at the end of the day, we want to give it for the benefit of our people. To a point, we have to say, for other people, research coming in and taking our samples, taking back overseas and doing the research, that has to stop. Let us do it. If you have your passion that you want to do the research for Samoa, then come, bring the funds, enter our organization. Let's do it here. Whatever results belong to us. This is the people's. So that's the beauty of the government or trust working on this research, because it only belongs to the people. It belongs to us all. The information we're gathering. So yes, we have identified some potential plants, and we're also looking at lifestyles. As I mentioned, that we have a food science laboratory. We're looking at people's lifestyles. We now work on consistent hours from early morning to the late afternoon, evening. And when you go home, you're tired. And when you're tired, you start to going to, with all due respect, try not to offend, but you're going to junk food. Or we just have some chips to finish up the day. I just want to rest. So why don't we get our foods, local foods, and fill up the supermarket? It's not an easy thing to do. How do you get our local foods available in prepackaged or cooked or ready to cook or ready to drink? We're all looking at all these potentials. And it's taking time. So I know a lot of people out there are saying, hey, I got an idea. Well, just go to the website. All our emails for all the managers are up there. Start getting in contact with us. Share your thoughts. Let's have Zoom meetings with you. Share. It's our door is open. A lot of the locals just come here and say, I have an idea. I will say, okay, what is your idea? The majority of the time will say, yep, we did that last year, but this doesn't work. You have a better idea? And they said, yes. And then we start looking into it. No one idea is bad. Let's all share. It's the only way. Is there problems in the environment that we're not addressing? I mean, look at all the chemicals coming into the country. Why don't we try to make something that is more organically safe? And we're starting also organic, with concern that some of these organic products are not entirely safe. So we're not taking your word for it sometimes. In some of this research that comes in, I'll say, okay, we bring your idea, you give it to us, and we'll do it. And then we'll say, yeah. And this is a brilliant idea, considering our local environments. So actually, I can go on and on. So yes, back to you if you have another question, go in case I go up. Look, Iloa Whionga, right now I'm absolutely blown away. As mentioned earlier, I have a fascination when it comes to science. It may, unfortunately, I may not have attended enough classes, but it's really, really nice to see that you have an open door policy for our people, the locals of Samoa, to come through and share their thoughts, because you value their thoughts and what they have to share. Unfortunately, due to the time, I feel like I need to now rebook you in for another segment, because I feel like there is so much more knowledge that you are able to share, so that it can add value to our people of Samoa and the community across, globally. So, Loa Whionga, thank you very much. It's been an absolute pleasure having you on the BluTV, and I'm not going to say this is the last interview. I think this is definitely going to be the first of many. Thank you for your dedication and your passion and your love for the beautiful country of Samoa, that you are able to continue to do the work that you are doing. Do you have any final words before we close off? Well,
I just want to say that we got a lot of people here committed and trying to put in their part regarding science for the benefit of Samoan people. So please get in contact with us, share our thoughts, and looking forward to our next catching up and the more that we can share. And please give me more time and more questions. No, definitely. We'll be definitely making sure that we have a segment dedicated for yourself, Aloha Whionga. Once again, thank you so much for making the time for our team here on BluTV. Back to you, Asiata. Malole le sai Samoa malo fo ile ko falanga lo fa fonga ni banga le fiafi o le fa tatang no ngale na le fionga le fa ulunga o le mitanga luengo so so fa sai ni si tono se tanto ko tunu o i fo fo mai le sunga ya Dr. Seuseu Tauati o i fo fa ulunga le tanto wa so so fa sai ni si ma e uli le mtokio tulanga lo ia le puna o le tama ai ngo se tanto tunu Samoa. Ya ma vai ngai ono mo fai ona faonga ina lava yo tanto lau fanua. Ya mo tulanga tau medicines mo fo io o vai ma laula au no ngaosi mai ai. Ya ni tulanga ni vai fale na tura e tine ia i fa mai so soni e tele. Ya me se fo io me lava tonu se tanto tino. Tau fa malu fo fa fonga nga Samoa. O le tatu fa tatano ya bo ya fo yo lo tele le lifa au manta mai au mai mo tanto lo fa Samoa ya ai tamu faila fo ila o nanga ia pai linko ni su taimi pe ona fa tu tai le to sala ya pe o le fo fa malo ma fa tai tamu fainga ya ina ia fa tu tai le fa tatano ya ona wa mai ia le sunga Lorenzo le o le o ma futa mai le si o ma malo ma sani le fo ale o so fu ma te va se e lua so for really. Ya ale fionga le lipule o le tanto titi South Pacific nga te foi le Pacific 40 ma le talo fa voucher au ye foi o le so upu ya ale tanto wa onga le OCA ya inei mangele ra un kam le fionga Leaupepe Junior tala Lene lungo el programme fa talo fa lo fionga Leaupepe le vanga le fiafi ya so fu manuia lau fetalenga vai malai o lau to fa Asiata ya e fa filo ya tu fu I pa anga le tatu Tautai ya ma le tatu BluTV ya o mfayon tatu ma futa le neve taton fierto tele Asiata wa mai a fu ngarbengon ne vai asu ya o tatu saunia tu fu le weekend io e saulele la fo ile sau no ngalo fionga o yo lenga falangi langi ma to fo tatu sa mo te mi wala so ngi mo la so ku io la u fa sa ngai di makusi ko ngola rese io awa mafanga fanga fanga fa kaula bak tanu to ama na lela uyo le yelang le yo le tu o le to baya o le mo ki fa no fo se a le to baya fo io ko ki fa no fo se fo ya ese wa tala vo la ile ni so fo nga mai sa e parecia ngai mani fo tanga Asiata wa lo fa tu lava le tatu timo no to tele o to ya o lo fa no fo se neve tem ya o fa pe ya se yo sa fo ya ye te no fo lo fali ya ma ne te o to pe ane ya la fa pe no fa lo wai pe ma fa tino nga masan ya le to te malo lo le fali ya ma ne ya tatu a o man ne ya so tatu su ya o tu langan na la ye io e je lo me ale no fia e se pie tala noa ta angi tosi o lo te vai tu e tai tu santa la o lo la e mo lo of tino o ta ula ye fai e a wan tilia ya le mo o mai o le fionga mang ti arapier mi le mai mo mai mari totile ya e mali dia e na ma wala ngole a mo fa mo ngai ula ya o yo le o no le ta tai mi o tere mana fo ye ai manatula ta se lo tulanga ta amata mai le titi sa o male au nanga fo Samoa o mai le ni temi mai se la o te sa o to tulanga o mai pe ona yai pa se oni so o nanga me fa ona e sa no e lo fio ya o vai temi ne o vai nga tonu lava tau ta le pisi mai o le top up lava to tele lava na yo tatu tangata Samoa ya o le lava tua mai lava ia inga New Zealand ma Australia ya matunu mavo ya e tapa patola to telefone ono tulanga la nei ele ngato le fia mata mai pokala me pe Tautai o la fo tele o lo fo tatu o vai temi o tele o talonga
ia o lunga lava ole internet le o tele na ngai ai ia awa ia tulanga fu yo opokalame sese e paula vaenga taua ia ele o taua mamau fu la tatou i New Zealand Australia ia e saidi falolo e fatau e top up o le alava mo i dairies mo i supermarkets mo i pampensini ia maletele au falolo e tono New Zealand Australia ele fa peo o taua mamau fu ia o le ufa faingo fie lava i ngaruanga fatino le tatou company ne New Zealand Australia fa faingo fie na nga ia tatou fatau mo top ups futa la New Zealand bes futa la Australia luas fu New Zealand luas fu Australia ai o therefore wa mautu lava fu le tatou website le Digital International ia e mafai ona nga isa o ilunga ina fa ngale o lau internet banking pe fa ngala o visa po lau debit Mastercard e top up le telefonia le ale tau ainga. Ia nā fu am whai ona la fotu ai se Lene lunga le tātou websites na le digitalinternational.com a ngā i telefoni digital i Samoa. Mantua. So stai mea talo e la fu sau tupe i New Zealand po Australia i whale la fu tupe. Ia e tatau ana ele stala mua. E avelo ID, ave fo i lau proof of address o vaenga fo i lana e tau ona e tango e upload. I le taimi e whaafsota i atuai ia paanga tātou company. Ina ia whamautu ia lau account e la fo i lau tupe lunga le tātou website. Nga ia tātou numera digital i Samoa. E te tau whelana e whautua to ainga Samoa. E le sitara lato numera i Samoa. Ina ia mwhai ona lato receiving tupe. Ia ono tu la fono al tātou Central Bank i Samoa. Ia mawhai ona i loa. O le tangata tonu le numera lea. O ia tonu voi lana. O le ua uman le stala. I lona ingoa. O ia tonu e ona le telefoni. Ia insusu anga voi le tupe o peua. Te le telefo i po o tele tupe la fo numera lea. Ia lailo le lava tangata e ona ia le account. Pei foi lava o tu la fono lo lima taitai nei tātou tono New Zealand Australia. Malo whaktai te loa le ua e sau no manino no le tūlanga le o nanga. O le em whaila toi tau whailo le tūlanga tā ua o le sa o le leo information so le ngoa. O le ngoa e tau mai ma le ngoa tau o le ngoa la fo i le amesa sa pelanga o vaenga ia. E o mawhai tā ua nā vaenga i tūlanga le la fo i no o nanga nei lau whio. O le mtua tā ua Asiata. A ua pe tasi le mtai tu se o le ngoa. Ia PCC foi le se digit se tasi numero telefoni. O le matua whaafingata lava o le process e toi whaasao ai. Ia matilei ai lava le tau o le tupe i Samoa. So e tā ua tele. Ia le teime tele stalai. Ia matua sao le ngoa. E le tele stalai. O le ngoa fo tangata le Samoa le ave tupe. E tatau na ia utilo le lona ID. Whaonga mai le ngoa le lunga ID ina ia le starai. Ona o teime la fo tupe a wifo to ai ngai Samoa ai le tutusa le ngoa le watu ele se le ni ma le ngoa ID la yo. Masalo Asiata e lua le tolu aso o tau tue whaasa o nā tūlanga. Ia whaila se tupes whalau lavi. Ia lono winga o matua tuai atoa. A wau tātou wai an nā tua o tātou i atunu mau. E mana o lafo lo tupe maua loa a wai tele ana lafo o whalau lavi ma mea mana o mia aina. Alo whaftai. Ka se mai le tūlanga le Pacific 40 ma le o nanga. O lea le taimi mo o mia. O lea le vaenga o nanga le whaonga taimi le nei o lo whaonga le to tele. Ia mo le nei fu taimi mo mia ia Samoa. O lo mali fai whataunga po o tele le au ka vale i Pampingsini. O lo tau fai alu atoa le tūlanga le o nanga le tanto Pacific 40 i Samoa le taimi nei lo whionga. Ia o vaenga masani a Asiata. O whataunga lava o mea ai. Ia ma le tōngina o le cash power. Le ai pisi e tātou i le taimi nei. Pau atūlanga e tāua ia mātou. O lea ua iei se awala se au nanga e tua iei le malu la tunu le ai tau malele atu i atunu mau. Po lea e nofo i atunu fafu. Pe la whatata inga teimi nei o le la tāle fitu i nei New Zealand. Ala ua toi vili mai Samoa wa ile mea vave mana o mia. E leo mawhaina e toi la fose tupe teimi nei matala ni fale la tupe mawhai o na whaatino le mea le mana o mia. Ai a whai o se mea aile mana o mia teimi nei o i whale a lili. La e vili mai ei. Au na nga ia e lunga le tātou website al Pacific 40.
filifili faloloa lai o ipoutasi la fosa o ele talo fa voucher pe 5 pe se lauta la e o ifo te mea te tongi ele voucher o te mwhena tau nu o te telefonia tau ainge falali li poutasi o ifo lo fai mo lato fatau pe le mele tau fai tu asiata o le we se me tu e se tatu watanu ele o la tau fai introduce tonga ia le tatou awala le fai ngol tatou voucher ana Samoa le o matua mautu mau ili le ele fatinonga nei tautua ma te tatonu foi wa nga mo na ia tatou tangata nei vai taimi me se la to episi ile ao le taimi o ngalwenga ia ale fatua tanu malfal ia paula le taimi la foi lo se voucher fai fatau betonge for cash power na ia inga ia matele o na ngai ese wa over marse lau falo lo ese i tono Samoa e mafai on tali el tatou talo fa voucher alo fa dai o fa maonia mai Samoa le tulanga le taimi tonu la le ta wo so le lockdown i tono Samoa wa ele se ka wo so ngoso ai le le la na mantu ai fe me ai lo le tote ma o te lo fo o se tasile o introductions po se fa ai loa i to tono le tunu lo tele o le ta u lo le fa nga ino le o nga fa pene mai se le Pacific 40 io e wala nga sa la so no le to te mi fa tasi Samoa le to 5 minuti ta le fitu Samoa o le taimi foi lan nei ia pe fa fo se i mai lo mal pawa ai ngai tua ia le pata po sa va ia ma ku si fo awala le o nanga mi faina talia tu taimi no Pacific 40 o no le tanta ia fa mai ai si tu la ngole o ngale usi e mani se vanga fa pena lo fionga le pepe ia e fia la vai fai lo atu asiata talona tatu ngalu rue e fala wi lo tatu o ngale Oceania Career Academy pole OCA foi ia o le mo martala lo OCA ia o ato tele la vai na ia tatu tangata Samoa o lo wanga ia te faunga ia le nei avanoa pe on tata ua melam tanga ta po kala me ate sema te mi fatoa fa la wi loai iva su valpasene o ila tawolo ongale na o tamaiti tonga po tene tamaita tonga fo wa e alfa tasi ya tamaita i mali ya ole kwatala nei a matela songa fua la solus futas ya masalo over male tonus fulu ya naitatu tangata Samoa le wala to watu fa ngal nei avanoa ya onga fakamutai ya ele ngata na onga fua ele se tong maua le student allowance ya ele na ya ole mau foi fsoswani tulanga transport maua ia faia onga fsoswani ai temia onga ma temi foi le after hours semana mi fsoswani ya male fsoswani silia ama ales fungo masina le ai onga fakamutai ya provide le onga lo se au tools ya to e watu company ya avatu offer tu ngalwenga foi le ya fili po felek le company e tanga ya e te fua le te le rates la ya pe o se nga fia na nei po kalamenta tanga luai ya tato ngalue Bluwave BluTV ya mal tato tia marketing foi ya o leo o fala wai te lenga o me maua me man mia mo na yo tato tangata o me sa tonu ya kilani nei ma lo fa fitai tele lo taimi ia i lunga le ta por kalame fa wau ia fa malulu no tu langa le tatu fa nonga me Samoa ia ai ono le tatu taimi ia o mia sta taimi fo ile zonga fua ia ai morene ia afia fi mo le fa malo na fa tele lo fonga le pepe tu solo taimi fa avanoa e me se ale longo pili no malu le tunu lo nanga ar sinio nei me uma ia o lo anganga foi fa Samaria ngana le ma foi ona lango suo por kalame le tanto BluTV mas se foi o proclamer tu te ia ile afia fi male afia Manuia le tu tai morene fia fita tu fi no ai foi manuia lo fa no foi se tai tele asiata ya manuia foi ya fu fanga solo le weekend tatu filo ai vai aso asau soifo ya fa soifoina ya Samoa ole asiru tanto fai vaiuta ole fo tanto wa ele ne aso ya wa e foi male manuia le nei vai aso e tu te me fai va sa fe ngai ya e potoale Tautai ele antoa tu le lioro na va ele foi se fai vai asa se mau e foi ia pea welanga langa o ngante fale na foi ya le ase vai ngo bo ye le o nanga la BluTV ale wa e toi fa wo ta tu fa so io mana la tatie ja so mo fu ta tu fa so ile tu langa vole ono le tu tu ta tu teni
ia ai te lea ni vai ngai whaalia i o tau whinangano. Ia misi hole la a whamawina ni so whinangano, ma whailo atu. Ai whaak te tele le tau langolango sua tangolo o mili le share tātou proklami. Ia misi hole o nanga lau BluTV. Ia, ma lo whaak tai tele le tau sasangi le nei vai aso. Tuli mitai mai foi la mitanga le aso fou. Take it easy, ai mai so le loa tu whai ungole nei vai aso. Whamanuia le tua i la vasinga o le awhengai masi o tāntu o tunu. Tō au na Lene Asiata Pio Vaoliko ma le tau tua. A lau Moana TV, ma lau BluTV le nei vai aso. A lofa te lea tu, whasoi foina. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lesi a sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo e ala mai le tala fo voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le tala fo voucher ua maua le apasusi o sewa fine. Tos paro loa whai ngō fie. A mai se le te wherua i malau telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le tala fo voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai tala fo voucher. Teki tala fo voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o e Samoa. Whawhetai le afio mai. We'll see you again and God bless.